Halo teman-teman, hari ini kita mencari ondel-ondel di dalam kamar teman-teman. Wow, kira-kira ada apa di kamar ini teman-teman? Wow, ada apa ya teman-teman ya? Wow, apa nih teman-teman nih? Kira-kira ada apa teman-teman? Wah, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, ondel-ondel pocong. Coba diselamatkan teman-teman. Wow, perbuatan siapa ini teman-teman ini? Ondel-ondel dikasih pocong teman-teman. Wow, kita selamatkan di sini teman-teman. Wow, ayo teman-teman nih. Kira-kira ada teman-teman yang nggak teman-teman nih? Wow, ada ondel-ondel pocong ternyata teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman ini. Wow, ondel-ondel pocong lagi teman-teman nih. Wow, diselamatkan lagi teman-teman. Wow, ada apa gerangan nih teman-teman nih? Wow, kita selamatkan di sini teman-teman. Wow, coba teman-teman, ada apa lagi kira-kira nih teman-teman nih? Wow, ada apa nih teman-teman nih? Wow, wah, ada pocong lagi teman-teman nih. Wow, wow, kita selamatkan lagi teman-teman. Wow, oh, ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, masih ada lagi nggak kira-kira nih teman-teman nih? Wow, wow, wah, udah nggak ada ternyata teman-teman. Wah, udah nggak ada teman-teman. Wow, ada 3 ondel-ondel pocong teman-teman. Oke teman-teman, kita sudahi saja pertualangan hari ini teman-teman. Besok kita mencari ondel-ondel lagi teman-teman. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke.